dozo zo d'absolument ma yema atable American Lotto katen nawula katen chatnya nya bangu bien nimpuluma be bancha longoma so dan kable ku dwel nandale te fila ka mana yen dezongo dozo akunya den voso wonjore nko enjala ya kadama ya kpang mama ka share ka like ka subscribe video na ma pregle pombela YouTube kem to watchele kan nawula ka subscribe ka turn on notification oma dozo zoma nyewonna nasara ka gbage programme zon andi amfane de ko nyela quick so den ko yen wote be so den ka do cha ta zabwa na te winel ta zabwa na te chan assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Mr President. Naam kayam pulo be wala alhamdulillah rabbil alamin tafara nawni America pulo na ma ki premier tam yewum yebo tara taban de sermen tan wama tan ba wati ko yala na kadama time to the same time at 5 minutes be 1 minute go yam parza ama America pulo ngwa yin tam ma wa na ayi ba bi tam ma la nye de nkunya ma nkuma la shirika bun wo shi kemana okay ko shi kemana okay to ko na ye to ama jojo do men selo ma zaha ban ready na bugum ye to ashan adam biane to borom na kadama ta baza kana America te miji social ton den tun swema da galsia pam shami bole kama ba mai ko mare plane ticket ba mel danga ka dam jeni mani ka to invite ba mel la ka kana to ba mi mel la ka ka ta she bright do selma kana to ko en pala ye to ama jiya on ko en kala so kina dende nan ka ta bornet di American Lotto an kana tilgum bo ha gonya na kadama golden ne kaba yore the process nyungum bo na kire ye to apulne to alhamdulillah yamma yara American visa lottery ma won kan bo no ci de puni shi November ka time period ma karanara but beginning of October 1st until 1 month October November 1st of October to the end of November la ka bananda to ban mi nan nan sham dates ma da tarme dozo ban to yala ban to yo bit yore sasha bin yore ban ya okay you know tian yore me October 1st deadline November 3rd so at least 1 month nkubada chachap this shall me 1 month 1 day be 1 month 2 days okay so on kana la daza nyongom bana dile te wumi ka shabto asra nuru tumi na mele kama zo be soko be America tangbane karnya wonne to zan nan ban sha aka mavanta wula nyer yelman tare be da ko tumni yamma man ku jiyan ka banangle to yamma nyera kaman bin ya shamma katala hanye na mel nirko obe yanwo nan lata because by my lab website ka the government state website ka INC until apply it until the process ma but tin kam ka bi and to apply amma den cheka de vienne wumbi samban polo kama America no nan la ta nyame fees ma free nyele ama and you some application fee ma dana wonni to you la ta karapa ban shato so providing that dana wonde yi di mel tu vielle so mi bien mami Africa Ghana kalolo kam ka ayenyer free wifi be data na jine online because sometimes problem manyame to dum so issue how could be the internet cafe be a be the ayusura abane kabatanan dum so
Mayelembema. Just imagine you are in the middle of an application. Kabona meet deadline because sometimes when ma dinye pam yeto ama son to ku biene. Onyela na won sabo no o delay. Amati enyam last minute kan won yen no le. Last minute ma mi on rush me. To last minute me are dangerous. So anto ku nyeso ko ku ise last minute ma be oti en wumle. No wana jin nan oti en wum kabiye no 3 days left the deadline no meeting. Kuri rashra to even last minute mami the two beat nirba pam. So unku biyan ba wonto ku market date ma so. Ka sama ta pai ko kai ko be ko chanti ke halshel be maybe obira goran ko to shin apply. So the via pam ne ai mal nira ko be samban puro. Ka dan yiro okay. Do so sama ita pai yin tematable. So that ya anto apply ntama. Den non so ci pam da matana yan wonwura dala wondu kushinche nimpop kane wo ko apply le mata within deben pa 2 hours ba o ku bobde information za o ku ke nimpop kane ge 1 hour ba wonto ya 1 hour chachap within 45 1 hour we nan la be shakam ni nyara dera no errors o ko nan la yom ka submit leta enomi okwe no to ku use o debit card be okay credit card nzan nan leta okay kan bo ban shawo yuma la zan kan ta kwa yuma la ne to apply le minor ne to apply from the moment minor ne to apply only minor ma be under obanoma okay ama shere dilandi above the age of 18. Okay. Okay. Adulthood man. Yes. Because but change the requirements ma. Okay. Because bomne will come yan kana koto mi oyela sore. Okay. Oni nea onto tumtuma. Da mami the reason why bana tier opportunity and chances nirba kana nyame labor market ma bom ne bo kana zamba bansam nan tap song bo ratang bang ma kar ditoi okay lozo aka na ta lebia gumane ni vo kara bambe yanwo bade banyara banzam lottery visa ma mpiana yanwo okay kami song tang bang ma genge lozo betirade wonder opportunities pam okay to kyan lan la boye to ashel pon kama dende nan ka so yi jia be kan yi bonan win American lottery de to nan dan prepare un passport zan selbe ni ko mel Ghana ID card be hospital card la information ma ko nan read nan zan apply as American lottery ID card una la ID card on ko apply a passport the madeninya international travel document ka recognizer so then sa aina ka passport nyi mirka nan American lottery korsan balama sam dama dezo de tuna probably passport ma karnye current kana ba expire okay so karadan malakama connection man karanya maybe connection man wo mande ba chan shekoro ama mel passport kan de bon nan wonde gartu ne lead man nan ban sha kama apply zan tuma lama de barabiane tumal ni vo shaba kama ban sonda connection man ma wondon kunyeme wondon yemo yan son ameka application ma kare chan successful nta okay amma won ko to non lo be connection share nta zan kware diwo okay dama de nyala lottery random sampling random pick ka bananda bi yarla nirba yuya an yar nirma numbers ma dozo unicam bi entela specific number of winners so connection man wona wonu gwen to so ashem nyame ko apply letter be ko o mi de o mel de bansam zanpa application form ma ne website ne process yan no
so that unto beat deadline to den ma won to zo ban some le azan kwar poro. Okay. Get into in yet to asha dan lan to na mbahezan parani polo dende nan karanyala sombe America ka bumbo apart from an passport the tum na mali email bumbo neither na mali na zanzan to wen apply zanzantama apart from my passport. Oh good. Apart from my passport dem para ai denye birth certificate, original birth certificate, tang sheraban doama. Okay. Dem para ata denye email ma. Okay. Dem para anai ka lahmal passport copies of passport images. Photos on Mahama. Photos on Mahama. Okay. Yes. Application form map on ba require. Ne bien lo chef plan neither house address kama tamelbi gana ne bien lo chef plan da address then unnecessary. Then unnecessary because bavir me ma be mallan ni vo shawa banku boku pela ni ba bay ma ba mal intelligence. Okay. Tankam ba mallan ni ba ka ba verba. Nozo de tuna mal address. Dama aizan wrong address taba. Katidi kata pa na mana ka address ka bana anji wa address ma gaba biyar punto banto de ndinaya because bin shakam ka yanzan non system man it has to be original and legitimate. Then yara be family house be akumi kama okay nuto you see an haba be abjere be niveau so address ka gada ma shere be biran ni don wana dan kaya to shere. Okay. Kapon ti twama apply ya now ni yuma kan yi di wura kan yin nan bana kadama anya nasara. Allahu akbar, masha Allah. To ai ku di ba ku sha buhama email ma to na ma email ma ka yanzan bana adia so I apply biantala specific code so kamala o specific code so la I apply ma la specific code ma ka biyan ta after abanoma application ma kabla email letter so kayera na pa ma ka monitor a email dama bajene yuyama te bole baby te non drawing ma kanyimbe prepare be ka ba mi de yera so de tune de betune de labga so email ma ka I check frequently so need to spa sashel bon drawer la ma to ka make sure ka sashel kam ka a monitor a email. Okay. Yes. Okay. So did ya I monitor email on number 1. Dinan ka mbachan shekoro. Karanyela son nja America be kona she man mjalo shekoro kanan zantama te zabwabgo. Wenye nesara karanyela de kamna. Okuto ta'ali because the email man ba shaka ma ngon okuto ta'ali zanzante so inyi nyanga. Ka so ngomel la ko zanzante la nirma. Oh yamane dinanda. Dama kamal niveau sha bankwara kama frostes ya da puni anto kunye so ko ya no nya connection man ko o use o email o ban yare kanya ni ku yan jime ka tidi ko ya na dia ka te nya ko ya na to pumpo mbom na apa umbo ka mono chan mbom na no be on to ku you need to apply want to ya no apply mata ma want to apply ta kawai yara ne uzan so yul parazo kan yi hana ko nya ko zan so parazo ma kama wen nan la karo na malia pa mbala ma ka ba mi yala ta ba mi yala. Okay. To ka pumpo ati di a o mi bana ni bne to a ji embezi ya to to ko zan da mi te kaya to pumpo a she wumpu yala so logre be o pundi la logre so sane ka connect
de la application pone okay yes so ba to nung de la pam okay nkan na ya ye to ashel ban ku jia kam to na de mbobwana escape ba de nyala ka so bia kama Saudi Arabia, Libya, Kuwait, be any part of the world. Want to apply camel passport, want to apply? Want to apply. Dama tansi shama ban kutu jire bri ba yala la amma tukuma la specific country shama ban man yan wannan ban yasa. Okay. Irin la tansi ma wuna. Wacce ba la kama mahle kama mahle dinde nan kan yi Libya pour larba tan so se pa nyama bi do ka zan information email zan ta so ko nan ma ni tin yen nasara ni to yi su kul Ghana antana an tikira process ne okay yes antu okay wato kama IB Libya be Saudi Arabia be Dubai yes okay Kadzile yes IB Libya be Saudi Arabia Kadzile now ma bayan lela tanshele a original bef tangma tanshele an bi ka apply ma tanshele an yise an use apply ma to la tangma ma bayan a passport ma ka biyan le tanshele an bi ma okay tang passport ka ba to la tanshele passport an ba ma don yenye requirement don yenye an use shele okay so din yara bi da Libya kanya Ghana ni ranya ka di ka bi Libya toronra do kutu na kunan la yoma kul Ghana changa yeah until na process kana because you go through Ghana embassy jama Libya belle fun potential session obama Libya de oy the damia okay to cha ambo haye to ashira gbata twan before kana escape ma bayan wono ngoma za in yi wi ne kai pa banin yin nasara poi ama de mana ye to ama de tum anye karachi den to karam do ridi karaite de zelnan nang le nyam mamang balama de tuyana nang nyam mamma so that so be ngaba desa mina na mamma man karachi ma payment ma desa ni meleso America ne to yulo ko nan payment pazantama la nye be Ghana ma ne to zan Ghana bank shell be mo ngala be ko to Ghana yes and to use Ghana number yes because them apumpo to Ghana card number then to use it for international transactions okay and then to use for international transactions okay yes okay to pompo kyatike to ashel ne dinya la kadema pompo nyipa winia kai pa bang na kadema pompo email ma dit kana wula kan yam bang na kadama an winia how did I know from there because so come tabanza apply ma tza nyere email message ni ma mana ne nyine tza ni apply te ne voko ba kama yi wini email ma wula kare yan wo ma na kadama kan bang na winia good Tumala winning months be winning days they banyan yi mana okay mostly May 1st kaba draw your winners ma those all you won't come winner May 1st May 4th May 1st of May okay May pilogo okay come on zone 4th June 4th. So first May halzan chan 8th May za. Won't come di oyulian yimana. Okay. Be tola notice. Okay. So May 1st halzan chan May 8th. Okay. To oyuliyama za yan yimana ka email so kam ID aku check ID May 1st May 8th banyera na dia. Okay. Ami apply ka May 1st zan chant May 8 ka abin yan message dan sa abin yan nasara balama to anto sometimes mami sometimes dimbisham sometimes system mami internet yela melban wopam so bien
onto o email den to delay okay internet money be shama den ye pam ye to ama okay sometimes pam magba de gbamala the disadvantages okay onto ta email kanya email ma den to chanti kwenyin junk file ne ba kanyin shi a lehra mbira a email ka ban yarle ka ti share dan wori chamati ke abano a junk file ne okay junk email box ma sometimes even kaman unnecessary email junk email ma okay advertisement ma because sometimes me shab user la fake websites yeah nisan gabra ne ba ka kunya ka ta na website man ba ku chan tu yo loron fi bin shaka ti shira ai ban fala la kurma okay yes so email ma dan dai ku kana I am ban notifier so dimi drawing ma yi close